Nijang Jaintia Hill District Meghalaya MSC Kilik Kapedo Ponjialong Barata Constituency pen Kachapatedut Iborlan Sondap Apartment Karbenglong Arlo Anta Wot Kirekamai Nang Kapedo Lakha Sirkep Amreng Constituency Kapalo Jeriken Denga Hitia Dunghet Modan Molan Monjem Lapet Sapi Angla Rongpli Apartment Sang Sapi Arong Patua Klamalong Barato MDC candidate Iborlan Sondap Wot Kirekamai Nang Kapedo Lakha Sirkep Amreng Constituency along non Kacharibam EM Rina Terangpi a constituency along non election kedoji puaputak EM Rina Terangpi Kopi Pudunji Labang Sobut Kirekamai along Karbenglong Arlo Kadokawik Khasi Penar Panar Atum Bhawan Langston Philip Talang Lapen Penang Rong Aratatum Chetongdu Karbenglong Autonomous Council Arlo Meghalaya Pen Wot Kirekamai Nangka Pedulong Bom Laki Nang Humimi Alamlo Lasi labang so patak Karbenglong Autonomous Council KAC pen kopi atang saisi Kedeng Ponji mapu Karbenglong Aratatum Chonghong Ding Mati Lakha Sirkep Amreng Constituency hini bikok Mati Karbenglong Autonomous Council Kacharia Tumtong Meghalaya Abhan Longli Pidat Loma Mati Lakha Sirkep Amreng Constituency Arlokedo Rong Thongkebra hini arong Meghalaya Atum Abhan Pidat Puma Mati La Rong Thongkebra hini arat Akarbe Asu Atum Meghalaya Arlo Tong Dodonang Pumaputa Karbenglong Autonomous Council Kacharia Tumpan Chuning Repong Karbenglong lo se latun campaign wang khana gari on khermi long la ke ha yo on khermi long lo kalau suka nak tunjuk kita kecil lang cara kami nak kenal ini tumro playing here it's not a playing here when you get prime minister you have to discuss with the village after that you can campaign right before you campaign You're coming for campaign now here? Come here. We don't need to worry and all empty here. This is the land of what? What is the land? You have to know first. Okay. You have to know the land. Can you enter here? The land is the same. Meghalaya and here Karbenglong. The land is the same. But you have to know first to discuss to enter here. Am I right? Where is the candidate? Tuar apa pada mang punang nih ya? Punya candidate apa? Apa yang bilang? Potong tayo na lang candidate. Si ala candidate ke lo so bang si candidate lo. Karbenglong lo se atun dicak. Jamu upay sam. Ang kayo pila campaign dia po asam. Labang pian lo candidate lo. Alang lagi nontak mula ber ke pulang dan ke pulang lagi mula ber ke kan dia. Ada na tunang masih ada itu. I'm studying in Dubai. And my sister also there. Hilai ini campaign ugila Meghalaya. My father is Homiwell Milik. Ma, LCD here. Jaman ha All the Meghalaya. PC, all the Kazakhstan, no. He is the last one. I'm studying in Shillong. So we have to discuss first, no? Yeah, we have to discuss first. Okay. Right, no? Okay. Then we will return back. Yeah, we have to discuss for the... Discuss You know, later on. here is LCD. Yeah. You have to discuss nicely and you can campaign. Right. Solo bang ta chingwai po pulo ke. Chingwai dat le bang campaign po. Konsil long pen konsan sepin kana pen konsan sepin sila tu bang ya. Nah, ini tu masa untuk kalau silo da kapal campaign akan pangtong kalau ya. Khermi lang ada ke. Benglong lo se bang campaign pura jo kring bukan. Khermi arong asap lo nilita. Nasinili nang itu ini kewang ada
dia bikin do ya pan kalong kilo kalong kasi nili apang si nili ladak Kermi arong bate nekaya border kido atumlo tapi nili abang ke open angin angin keninje kita lasalan ninggelo ne la karbi anglong along nekaya kandidat kidun abang ke nilihin pen ke jokje bang pineli ke ko atema karbi anglong nang kiduduna cuma ngatumsi nekaya along Erikson kapatidun abang ke siap edetji abang sineli bang ke namatha la posineli ladak border se gitu por tim Karbi Anglong pansta me non prab jing pen labang so a candidate pi apan nang kahumri ji bate me hinu sita nang gilang ya pansi nilihin pen abang ke tim Karbi Anglong pansi nili ke tuning reparti lo Thang de lalo dithe bang ke lalo Meghalaya amonit si ladak Karbi Anglong Meghalaya election along si dak Karbi Anglong along camping kiwang labang ta isiaki jokche aki thedung lo asineli ladak Kermi arong asar pen tim Karbi Anglong phan kacuning ribate ki hangalam thebang ke non prajing pen ladak jadi tum Kermi border ki dua tuma phan nang humri sonte nesenji kusineli tim Karbi Anglong phanta chuning ri lo tardo